bon chawin ni ha pha tunin ha hi in langa pa na hong kal song reverend di dong to hong cholin ding hi in last week chun reverend Dr. M thong sai to kan ki howin ai le mi tampi in epibola boila ta a US ang ngon tin ni phunu ben ai wangin chi ho chu het thim lo hi na ma kin khana nga hong ti le ta tunia jong ka holim ning pa reverend dem ne dongal hi ki ho Penel Baptist Church in ko pa na kan go no revival camp speaker na kan ko hi in Amazon hi tu chung thul so ho hi phula lo wa ahum ji a chu hong thelo ni tam ti wa chu ni ki gela ani ki nong khama hi in hejong le Amazon ake parliament hong do ni hejong le lam kai ti ho dei sa za le lam kai ko na permission amu za la chu hong kal song hi in June 9 10 11 na hi revival program kan ei ding aban le 30 nong ki hong in lang le ding hi enjoy hi ane thi mo tin i phun chi lo ding kong ta be hi ka ke pa he pa tun ha pa ni pi zin ama sa pen in nang ma self introduction hulai an hong pi nam na ho hulai ham na chen na hulai ham ho to chen na chung chung hi zia na chuta le iti kuman jin nei ham bible han sim ham school han kai ham cha ya nei kam na cha thon pi bol to hi specific tendency pi do pa ka ke pa ama sa pinin ke kamin hi le kanula kapa kapi kapute hon na bol pe uchu dem khune do ngal hi in ahin kamin hi saw ji in reverendi do ngal tin amin samin ka ki ko ji na hi chule 1957 November tarik som lakhat ni in huken kiti humunahin kanapingin chuting le a district a seedingin kangpo pi district hope sunga hi chule 1982 kumin ji kanijin chule tuhin pathin phathei bu na cha numeli le pasal ni kanijin hi ama hola chun thumajinijin aneu pin pawang hi ajini nai po in cha te din muna hi le pathin lungsin jalin alin pin nu chongboy he hele MDS achajin tun medical doctor hin Chursanpur district hospital posting hi in chule bana hi pasal hin amina hi le lunlal hin ama jong UBS MT achajin KBC pasarin pangin tule tua hi Salom Theological Seminary sapormina mona mihila pong hi chuting le ji jong ni tan cha numei khat le pasal khat jong ni tan hi chule bana athum na he le numei hi kinin amine le lam khuning hin chule ma jong GNM training achajin chijowin private hospital ho atongin abanin ji ani jen chule cha jong numei ni pasal khat ani tan hi chule chai na pin hi lalmin thang hin ama hi tule tua Manipur University a PhD a bol hi in kumthum lin na hin tu chung boi na achun ahung ho ain hom kha in yang la pathin lung sin na jalin pui do en hong omin tule tu hin gohatilanga aumin hi chichu chalanaw in sendan thua kaga holim hin tin chule ke kahile 1982 a penachu Chongthu Baptist Association na kahin to hin 2004 chen kahin tongin 2005 ma penin Kuki Baptist Convention na kahin tong ki nin ka pension nahi 2017 nahi full time mana kahin to nahi kumsom thumle kumgup mahin kumsom thumle kumgup jowin ka pensionin chule tule tua hi 2019 a pana hi tu chena hi ka umna Huken Baptist Church a local pastor ka pen hi thagawa ka pin tha na hele 1981 October tarik som thum lakhat
nila achu hu hing na kana kisa na he ai le pa Hokkien chu ipi denomination ha Kuki Baptist Convention KBC na KBC number 7 okay ke pa me details ta in specific tenan sejin na family background education ai le Bible hi iti kwan ni sima iti kwan chai ham echan nan sayam Bible hi BA kachai mas result kisu masanga kana chi ji chun BTS kana panin Calcutta Bible College BTS chi chu 1985 kuma he okay hi chuwachun BTS hi kumli kana simin chi kachayin kahung kilen kana to ban ka zom kinin 1982 panin 1994 chan hi PT seminary deraduna BD kana simki ni na he chi chuahin chule secular line na he hele Manipur University political science MA he kana chajin he pame ai le pa CHB Chongchu Baptist Association na an to achu IPP na tu am amasapina hi 1982 apana 1987 chan he youth secretary kana tu in chule 1987 July tha apana hi 2001 chan hi executive secretary ka hintu kinin chule 2001 apana 2004 chan hi ichai goyang ho bunga local pastorin association in a solin ilai munachu kana tongki ni na he chu chai na CHB na KBC nong lu la hi IPP pan mun tu am song KBC kahung lu na 2005 ma hi Langol KBC Center Charsa pastorin kana pongin ilai munachun kumthum ka hintongin kumthum jowin mission secretary to Gambi number 1 Pastor Ekop Sakinovin kumli ka hintongin ichijawachun Salom Theological College kiti khat hi kemo pu nanuya ana umin ichachun director kanahin tua nan la pilang tua Salom Theological Seminary tua na chapa ko za pan na chu okay ilai mun chu hi in ichijawachu Mulnoi Berlin Mulnoi KBC Center Charsa Pasarini Solkinovin ilai munachun 2016 to 2017 kumni sungkagatong kinin ichachu KBC akona pension jong kong hi tai 30 years 36 ago mahi 36 years mo pa ina mo ngin ken masanga chu KBC nong pathina nan to panas KBC ka hi sa cho CHB ani mu hate ka za na nai cha na pa me ai la tu hin ama revendi do ngal kan ho pi na nom hi hian le tu chunga boina ai na sata effect a hi ji a chu ka ho pi in ai la pa tu hin tu chung boina hang ki le May 3 nia boina hang ki pa na chu hola ya nam mam na huila na za mam piti pan na la chok ti an sei de dio ichachu ka ho ke na ka me chule khomi te ho to hitia chu kom khom hin chule mi chapang ho chu jan le na ka khuna lango hlan mul gammang na khanuma ichiwa chu ki sel do ji wa hi jan le yin ka le hung ki ji ting le pasal si chun sun na rotation duty apo wa hi ai le Hokkien to avial la ho itinia an to kha man chu kha Hokkien hi tarik lia khadwi attack hin bolo hi chulani channa chu tarik nga hungki nani we channa hungki nowa pathin in event pe win na ama ho hi duty pu ho in thi khaw khoma wa blank fire ball wa a ho wa hele kitsa wa nung jam hi win
ani ni chan na wang hi duty po ho hin a ke ngoyong a kap khau hele kilom tan mi thum ta bong na kicha hi nung jam ki nuwa tu chan ge ya hi pathin jala avela hung kin na wang hi umlo ta toi Hokkien na the na ko mi hey bit ke am sa hey ai le no lang area hi toi hi no Hokkien chu chu mi te en area dang hodang hoi to kha pi ti ma ke ho area dinga ga se dinga chu ke het chana hi ai gi yang hin hal ma set pi nu na abana sajal abana phaimol abana huripo abana manamjang abana jangnom phai chule phaizol chule kemol zol kiti ho hi ke ho area hin na che ho si hi hin halo he abona ki chai ke ta abona chu ki chai lo tua hi ke ho area ho abit hi hile Hokkien Sahibung Boljang chuting le Kotlin chule Veitum chule Es Laijang Ti Laijang Thanglongbung ichang hi abit na lai je new kai thilman bi to okay chelang chu chen post la bon thong le chi ke dan mainstream ya pa na hi boina in sung chan ga fek abon na in sung chi de pa na ka nu to hoya na mam na cha te to chan ga na ki ki pa me ke le kaloi nu hele khusunga kam lhon na kachapa ali pasalla alin pin pa ajua kasi pasar pa chole ajia cha te hi aloi nu iko mulam cycle ko ma kho government school oya hi achu hilaya chu aga ka wa hi boina ina hin lap mo na pathin lung sin jala chu phai sunga pe nu hilowa thingla nga pe no a hin lap mo he pathin ven na kachan naw khat he na phat cham khajuwa chu cycle pe na hi cycle le ichi kai thilman bi ki ka lampi chiwa chama ho kara he chiwa senapatia gi pawa ajinga he gohatia ju no anulampu abele he tua he ma ho gohatia umowin chule abana kachanu ning chate he hi kille ama ho hi game village a hi ven ichi boinen en laphanwa hi lamphel crp ke ma hi chi grouping relief ke ma chu hi ven na wang phanum khat cha loi pang suti hung pe da hi om khom ven ai ni hla langa hi acha te don ding bong noi en ho amlo phana chu galawa ingetia akarwa ha ga chile mail he hon anatinwa akar jong hal hla peu ama hi sipai ho in ahu da wa kai thilman bi sam rifle ke ma thut no ama ho in sung jong hi munia ki hom khan ki no cha hi ain nei puin len na ticket ka sipai ho in airport chanaga thawa airport na ki sutowa chewa ko na chu assam dribugat ki timun sajut no he tuna ma ho sama ki tawe aneu pin pa lalmin thangkati pa hi ama hele mu na hi ahum den ki da hin icha hi mail he hoin ahindal phanwa hi akina aloi ho to mu compound na assam rifle ke ma hijam lu no he aile ama jong a laptop ho setting la document ho lekha ho printer ho bona asu sin wa la the kila wa kisai ta khatcha shape talo a document ho jong hi ya dham khat hi la do lo wa umai ta icha ko na chu assam rifle 10 sikene mara ga tha lu no na laimuna chu ni thum nili ki no wa cha loi ho to len na ticket ki ka wa imphal to agartala lu no wa agartala pena hi gohati hung ki no wa tarik somni legi mail ha achu
UPSC exam a bola hi Mm. aye chu imfala dinga na bola hi boina oma akilu thelo pha na chu Assam Dispura dinga transfer bola ilanga chu exam ga pi hi Mm. tu hin aloi ho khat koma aumin aloi pa to un khana khomel hone gotia na Hai le che pa che in hi phayang ne cho na enge chi chung chung sei do na in o chi CF nam EPT e phaya hi phainom veng kiti mantri pukhri a khona veng khat kasi mu hi icha chuki hin thing pe na ka kisa hin chule fencing jong phata ka si ma hin amasa hi lu nuwa thille lo ya kayo si hi akipu do in home ke wada lo ke in ke hilo ka veng ho si chu ahin halwa ta chakoi diu ham kati ahin jan hidung khana hi in home pa cha bona mi awa a halwam kinu tai ai mayo si ki sai ai le gari ho im cha kila do ta lo gari wang se hele lalboy te ni gari chale cycle langa ki tol do men thana na ke car he hele khokena ka ko he na gari wang su pathin jala huina chu ai le haulam kai khat hin a tu chung buinang ke pana GPT pan la nang ma in sung yang hin den ta le khusung mi yang hin thawung mi ho abang khat chu ho mi yo se ilung na pana chu koi pathin na to thul wa thal choi di bo mi tha di bo ngam ta chu abang khat chu mi ta na man a mi thil ko chu nang to pan la ke chu ka pen la dan se hele khulam kai ho to ka ki ho to wa na yum naw mun hinu me se pang dinga lung mo nam ta lo ji aji chu front line hi ji in zolanga kem sautin hi chi wa chun nangin nu me che pang ho na lam kai ding he atiu he cha chu ke yong nu me che pang ho kapuya zolanga he kem ka sao kem ka sa sai ding kon ta wa hi kotlina sam rifle co pa hi ni hung ko chu I hung ko wa EPS yamitia hile ichilai hi shape loading hi ke on nilai na hu do jo po wing wei tum kotlin langa na hung diu he cha chu kin ka sei chu sir ke ho dinga langa hung chu ha hi aji chu tua yang mi tam ta ki khome tan letrin jong ha sa tui yong ha sa thing yong ha sa gi na ding jong lo hi kaung le hoi lai ka gi dio mi hi za ne ka ama na se na hung po pon kin lampi sim nang achi phana chu mi gam sung wai po khada hi phana wa chu ki no man lang ki da jong le athu si chu ngai phot phonu te katia nu me chapang si chu na ka ki tol phe ki no hi saktimana ka ki tol phe yo thil le lo ya kai ka ki pu wa Assam rifle kem chu ka ju no ta kal hunu le wang phan ta chu Assam rifle hon nangai tu pi na winge ti chu len tu la hi dambol sun ding chinu ya chu gi sa di tiu ya ai wanga chu amun pa chu ka vet na hele ke ho mi chu jat gi na ding mun chu hi theilu na chiphana kotlin head diken pa le secretary pa to ka kimu to a lampiam theiding le ke ho gi na ding ningai tu pi ka ti le e ho pu e ti wa a hui nu hi I he ong pi wa he wa chu ka gi na chule ama ho dining hall yong chen hun na kamen chule ke yong chu ama ho ge so sa chu gi sa pathin lung sin na ke ho chu anom saloi ka he na chu ka kom wa tui yong ning sel chule letrin yong ni na anuma nom chu ke ho a chu ichiwa chu ka ni khal lahin ni ve taw khom na kalam ka he nilha lang pung khal khat vi taw khom na kani yu nilha pung gu ma khaya pana hi mi pi jo si huina ka ki khop ji he
ichi nilha lang pung khat pa hele ke ho kho se bo chu kalam kai na nilha pungup makhai pa chu hele ke ma umjo si puin kai khom na kani pi icha chu ke ho lang gambi main chairman pa le women secretary nu yong hi ka ki thu wa na nilha sia hi chairman pan kondak ala kin thu ka se ya ka se chai le taw na kamen ji abang le baro chen chen taw na kaniyo bang le jan khowa en ngola taw khom na jong kaniyo itia chu ka kimeno chule jingka phanong ka lehin kain nei pi to kachi kil hana relief camp ho akhuwa thung ho chuna kaga vil hana tir kho na thu kaseya taw na kaga men pi chule adam lo yong numei chapang tampi kit na ichi hok chu taw na kaga men pi kem ho chu kaga vil ji le pathin lung si ni na ma ho jo akipa le ji ngovin e lung mon pi le ji ngovin abang loi di chun tun wang kithiong le kho ka satapu kalung among sel tai ti loi yong au movin pathin jalin haptani ti vel chu hilai muna chu kaga umo he haptani jo wa hi ka kho noi wa hi zat ar regiment ho hung to ta na crp ho hung to ta sipai hung tan hung kile ta ve ati pha na wa ho lam kai ho cha chu kanung chi ki nei ai wa kanung chi wa nga hi numei chapang agi chadi di ho loi hi hung ngam lo lai na iwa chu hungum den na lai phabep khajang om thowe ahi na tam zo wang chu khula kho sunga ka kinung lew kalhuna pana hi nila sia hi pungu makhai hung la ting le nunaw chapang chule pasal aong thi ho ichi ho si chu huina taw khom na kani ki nuwa tir kho na thu thamon na thu ka seya taw khom na kani yo ilai ka hung ding ko na jong hi ichi pa hi phat chana na bol jom diu hi aji chu ke hi jong leng taw na kitipa hi na bol jing diu heta ka to khom pi ho hena taw na lam kai ding mi ni ka hin len do ama ho chungen si na ka hin pi he ichiwa ka hung ding ko na jong hi lang khana chu boilai ta iker ngoi te da la ding hi guilty feeling ka ni thowe na ahi wangin program ki gong sa khada hi ji chun chi chu neglect body yong kanom kit po ya chu holam kai ho chule borop diken ho chi ho chu ta ka tu kho ma wa program hitabong amin I ka ti ding ham chi ding ka gel jong le nom ka sa lo na omin chi lo ding jong pathin thu hin program ki gong sa hin ticket jong men tam ta min hin ka pe wa hin thon o hita ipi tin ge lo wam ka ti le ama ho hin chi in lang hi na kho pu hilaya nom sangin naga chi igen thi ha sen na thu su piu le naw te ho ko ma report na pi hele pathin lung thim sung wa thu se ja hele e hoding lampi yong ma hon hin gung thin te ti phan wa chuna ke yong lungam ta ki pa ta hungdinga ka ki go chule ka khunui wa army to ho chun gari nia score bol wa airport chen hung tha o he pam be se e ho so na pa program ki gong hijang e ki no hijang le khosung mi ti honu ro chang thei ki do na tu nya jang khosung mi te chunga habung mi te chang ki pa thu sa ta I promovin ai le ne le cha hela ya pa kha ipiti min huya ko na supply ham ipiti na ki man cha ona ne le cha wang he hi le ke ho area ho boy chu a boy ka ti na chu churchan pul tang lang ta yong ki gamla na kang pu pi lang ta yong ki gamla akim la khana ki ai ya chu relief thil ki ti ho yong hi ki mu phalo chu ama wang pathin in elung sin naw kha chu assam rifle te chun na tam hi yong le
en chang bek khat bek ni chu in pi wana abana nonelanga isu pi ho naga pastor ho mi som le mi nga hobung som la nga ko na he ama ho hin en chang jong chuting le von jong kangkar jong alu ho jong gari a hin pu wana ihung tha pi wa chi chu to uma chule Manipur Baptist Convention MBC a ko na hito en chang phabe min tha pi wana ichi ho ti lo wang su ke he na wang dang imatsa relief thili hung ki tha pi lo pi chu chule tu a hi ka kho wa jong hi adang ho si wang hin hi le ai na kini na ai wa duty po ho hi mi somlia pe som segi ki ka he na cho si adinga hi hoin munana apuna agoma dinga en kahun pi wa yingka ni tha gal ki pena tu ni chen ge ya ama ho hi atuma en ki hun pi he chule sumla pa en chang cho na ding en me cho na ding om lo pha na chu ho bungin zo ke hung chana hi lak ni sengson ka hin bola ka hin da la upayum lo heta ho bung sum yong ki mang jing heta ne chi chue hi chung chu na hi asumum long le ke ho ha nasta khat chu abon chake ya phai imfala ki depend hi chu marketing hi na ta chu khulanga la ki chi the talo ake ho dinga chu none lang ti lo chu lampi dang lo ai wa none lampi hi ke ho dinga ga ma gam la ki bahara tam ta luna thil ga ki cho hi ahin ka khana chu sipai ho jong chu na ki thu pi wa khat wi chui ga cho pi tho ben phai lang na che ta chuna umi itia chu ka ki men o he ai le hapa tu chu ho hi ke mu da na hi episum hi le amnan chu sum hobung ki nei cho na tu dan hobung ki nei cho ala chalanga igal jam ji wa ki thigam di ta chu la he chi wa hobung sum church ja khani hobung sum ai na lai cho to pi ngai da na ne yam sei thi ke gel da na wang hena hi chi unavoidable circumstance ya hi pha na per do thelo thil su ai pha na chu thi sa nga hin chu phana lai chu ami yo si ki thita han lang sumi yat ki koyong le ya pha chum de na yang chu a part of pathin na to na hita kala ai le tu chung me hita to ke bui naw hi I ho ki ka he na ngai da pi ma ke ngai da na wang hina number 1 na hi tu chung I bui naw hi ku kite to ki ka se bui na hi lo chu a ki pet na hina tribal issue chu at sum organized bol na no ya peace rally kichi hi na ichia chu ichini ta chu mail hi ten centenary gate a halwa ko na chi bui na hi hung ki pen chu ai le chi bui na hung ki pen na hi adi ta che hi le ibon sawa all tribal including nagas na ibon sawa chunga he lunghang diu dol chu mail hi te ahi wanga ama ho chum khanawa e ho tum bia ibol na pau hi event na hi le mail hi te hin inoi si viti proof na khana kala hi na ki bol le ki yo nan te chum chou chunga chema hi min jo tho chunga thu atami ki ti hi e ho chunga apply a bol wa hi chulani channa hi ama ho na vet la lu hi pi hamiti lang khana in ko te ho na ga ho gam hi hi le ga sung nung in na gam hella ngana cheng we mail he te dinga du cha thebe se hello chu tu din muna e ho chen na ho hi vel le phai kol chin phai chin ngan sin gam nom ngan sin ama hon jong chen na dinga avet lal mun ta chui chu
ia chu igam ho hi adu cha jewa hi ichi thil su hi atum be ai ho hi ilhan da ova I bol dan wa kamu hi chi chue hi even na hi le hi chi hi ke mu da na wa ama hon I bol wang wa hi pathin wang nom ding in kata sen pu ai chu thil bol pau hi di ka sa lo hi di ka sa lo na chu ipm tile tribal issue a I tile ku ki ho bo ki thang do chi ka question na ya chu chi di ka sa lo chi zo tho chunga na thu atamin chom chou chunga chema hi mi ki ti hi ho chung applyable lo ai wangin thu di a thu ten pathin wang chun ilam pi diu hin sim kit nan te ti kinep lal na kani pu na pa me he pa ai le I khuchen dan ho I chen dan thunan ga se le nyo hen do be lem I ho hi sa ki bai pu hi chu hausa tua zong hi gam ho hi bet na la tam zo pa ta nei lo ki chiang cho na le land holding system hausa ki bai pu la no hi na ngai lan pi ma ichi ke ma personal na kapu net ta khat thile hi ki pa men sin in do chu I pije na mitile ipu ipa teu hin British ten ichi right hi ap u hetia akilit sa pi chu na ahi wanga chu British te hitua igamuwa umnala hi hanla ama ho thuni nanu ya hi kicheng nala hi le asei pau hi di ka sa chu na ami ama ho chi ro ta ama ho chi ro nunga thuni ko hamitile India government chu India government thuni na hi ta ji achu ama ho vai pu nanu ya umi hi ta ji wa chu heading khat chu 1976 kuma chu Parliament Act khat ana uma chu pass ana ki bol khat ma chu ichi ek pa chu phatai ve na hele mi khanin ekergu anei theding awal si chu government gam hidi ti ek khanan umena ai le hichi ek pa chu dunia hi birenin implement hin bol chu government vet dinga chu e ho hi tamta in som sagi somgit zakhat ichen wang wa chu government vet dinga chu gam hi mi khat se sen gam len ta occupy da bol chu na tu hin in ku te ho na ga ho bang khon land holding system pa hi chieftainship pa hi kilado han lang mi pi thani na hi han lang hele na hichiwa hi government in jong forest reserve hetia phun na ding chu om thei poi ka ti chu na number 1 ani chanaki na chu biren in a sei chu biren government in a sei chu in som nga la noilam si chu recognize ki bol talo de he yong ti chu na hichiyong chu even na hele ipidinga e ho hi ipen khom thelo ipidinga e ho hi thingama igama dinga pong khom thelo iwa mitile aji isu ke ka chen na in mun hi ka u pata chu hausa hi yong le hichi plot chu ke ya hello pi chu ka u pa gam he bo chu ama alungal hello ting le ki chawin ti the na right ani chu na hitabang muna chu ken iti in pha in hoi iti ka sa de na iti ka ki hold de han gam nei lo be a mun nei lo be a chu kagama ding in thing ti chu iti ka sei the de ya hi dunia I hausa hovin khuchaga ho tai mo nau khat hi pi hamitia hele phai sunga mel hi la in hoi in pha na sawin na khosunga in pha in hoi na sanom po ve ti chu mi him ho hin in pha in hoi asa nom lo helo pi chu ki hol ta chen ding nom hi chu house ding nom chu a hi wanga chu I social structure pau hin aza nom lo chu na ya chu in pha in hoi sanom lo hong chu blame ball the hilo taimo the hilo chu ama wa na ga te bonga hi hichi land holding system pa hi mi pi in jong plot kini hen lang gam kini hi hen lang hele
koi ham hi chiwa in hoi sanom lo di koi ham ki hol ta cheng nom lo di koi ham a chau le le di koi ma chau lo ding in hoi in pha ki sading ki hol ta mi cheng de hau yang I hau di chu ya chu chieftainship in ei pau hin izanin sei pha jong leo han economic jong a to kha education jong a to kha social life jong a to kha even ho thu jong a to kha chu ho kim khana chu house pa assembly ni ajaw lo wa hele hobung lam kang ki thleng do thelo chu na hichen ge ki vai po namuna chu koi ham ki hol ta in hoi in pha saling ya tu chunga hin koi tabang hamen sele phaya in na sa sa ta chu na mai kha na wam ti mai the chu ahi wanga chu phaya in hoi in le lo phata ki sim ho jong hi oi mo the hi lo pi chu aji chu munneu chakhat ni jong chi ke ya hi iti namuna chu ilung lu na hi chu chi ke ya hi ti the lo namuna chu ki lung lu lo chu ki hol lo wa hi chu ki hol lo ting chu le ma ki bol nom lo chu ya ta hi ke wangin ka ge la hi le hitabang galla ya hi ho jong hi ivetna hi le in thumin li chen na lo yong chi chu ko na ki sa na ko na ja de na a hlom pin te injani ni cheng hen ki cheng hen lang hele tu chunga jong ini ja ni ho hi ja ni ki hal lo di chu na amel hi te dinga yong ki sa thi ki hilo za thi ki hilo inula ihala hela kong jet jet ding an sin che ina ki sala lo thing langa chuna hitabang a hi ja chu ha hi chu tun ke ho area bang kho example a se ding new kai thilman bi hi national highway na jot pa chu hilai bang a khun hi mi te hi injanga tabang ki cheng han la na ke ho ko ma hin injani ja thumbe ki cheng han la ka front line na jangnom phai hin injani be cheng han la hele tu chunga la jong hi ka ol mo lo di ki chalo di ka hu chu ka tin jo di hu chu tunia hi mel maten etek hing bol wa hele ki kichata chu mi am lo ja chi lungneu ta chu na aile khochaga kim khanin ipia ger kinam akama se do nom lo wa nga chu ipi khota mi gam hu na ka hin khu ka san de ham na hi lung thim hi khochaga ho lung thima kin hi chu ai chi chu house ho na ma kin hi chu na ai wa adi ta chu khochaga ho ge long chu oi mo thi di lo pi chu na mi ke ya he ti ding mun lo chu hitabang mi te chu hi wa house set de na hi house set I bol wa khu simbe jingu ami la ki pung chom lo a khowang ki pung thom cha chen je wa chu development jong lu thelo mi ja le gi na jong ki thelo tha le jong ki ji khom thelo ya chu ke wangin tu chung boina ko na hin ei mi ten ku ki society hin ipiham changing khat lungel khat kini han la na chi land holding system pa hi in ku te ho naga ho a ho ki copy tale khunung chen ge ya imachar naw le I khan to naw le ikipum khat na theyu hidinga kata sana he iji na miti le tunia I hau sau hi alang pia se ya tam zo hi ama hon wang zale angai nom lo di wa na le khathim lo tam hi chu le khathim lo kha chu tu la ya vai puwa pen chu iti machal de ham ai le o khusunga ama ho sanga bol the ama ho sanga le khathim hi cho chula ama hon athan lo la pong thi ki lo chu na alang pi ai ve na hi le ama hon thunun ding cha bo ki than ki no chu cho loi chun khuwa e po a khu iti machal de mi pi thani na hi ting chule khusunga bol the a sei the a thim chung pong di chu cho loi chun idea hin khian wa khuin pu ting le government ke ka jong boy loading chule khan to machal na jong cha chu di chu
ya chu hi chi system pawang I khel masang siwin koi maja jong ichan lo diu khan to na to jong ikigamlat diu economically educationally spiritually mi pha lo diu hi ti hi ki kata san hi ka gel dan cái ba mẹ ba thu hỏi ta hỏi hết ta nên xây chỉ cái số nào ba cái này cái khác hi cáiนู้นlà ba phần in hỏi ta sa đi thì in chụp ta sa đi thì cho ai ba cái này cái gì là nó in cáiนู้นlà ba phần bằng in sa đi hỏi sa đi cái gì nên thì ai cầm trong ai à hiện cái chỉ thì là cái này cái gì cái na cái này cái cáiนู้นcũng là ba cái mà hay nếu rồi cái hiện năng ni là mình đang ở trên nền nông cái bằng cái xây dựng cho cái yang cái này phải là mình cho cái trên cái xây dựng là mà gì cho đấy thì suốt pi lùng cái lùng cái là cái này bút khắc tu nên xây dựng cái bằng cái xây hỏi gì mà hiện cái hồi trong hết bằng tu ni bắt thiên là chấp bu reverend đi đâu mà lên xây hi lùng cái tai cái lùng mình cái hình đấy sẽ in ai là ba bạn cái chỉ cái hồi hi gal hi cái hồi về thì tàu thế nào cái hồi thâu tàu về ai để cho hi ipi hầu lát sao hiện ai ipi gì hiện dem ho phát mua gì dem ai lawa le mi nuôi gì cái chẳng mai lawa le ipi ti da na ku kite hi mi to ki do mi pham mo te ki da nam ti da ham na ngai da mu pa nên sei pi do khat be ichia hi age pastor khan hi na ka se nom chu na thil dang dang ho historical background adang dang ho chu ki se da tan tin na ka se nom pin ta hi Bible hi event na hi le thutan vai hom ho phat la ya hi pathin nam thlen Israel te hin milim pathin a hin huwa milim pathina hung lung lut thiang ole pathin he chungwa lung hang ji chu na pathin chungwa lung han ting le ipi a hin bolwa chunga thu a hin ten ji chu iti atanamiti le avel dungwa a chen khom piu chidang nam dang ho nam hat ta ho hi a hin men sa ji chu abang le Philistine mi te men sa abang le media mi te men sa abang le amor mi te amon mi te ho na chi ho loi hi agal ding wa pathin a hin til do pi ji a ama hos khot nu ya thani na nu ya hi gan thei ta lungling wai ta hin khu a hin menawa chule kap lema wa ahung kisi wa lung khel na hin nei wa pakai kabol khil ta hin tiwa pathin lam hin san ting hele pathin lungge la hin kher ki ji a hichi gal ani naw achungwa thuni te akuna hu do dingwa hi pathinin mi hin tun do pi thutan vai hom ho hin tun do ji chu example aga sedinga samson jong chu khatwi an tun do a ami te na hu do sa a abana jeptha kitipa jong a hin tun do a hu do sa abana gideon kitipa jong a hin tun do kina Israel sa te Midian mi te khuna kona na hu do chu na hichi ho hi event na hile tunia e kukin zo kukin mi te hi kavena hile Israel sa te sangin iphajodi pu vikatinom chu aji chu ama ho chun kichi ta milim ho chu idol worshipper hi wachu ahile tunia idol worshipper kiti hi lai masanga ga kun khal khal khu kisi nei lo pi chu ama wang pathin na dinga thildang khat ki koi kiti hi idol worship chu na dunia ho ku kite nilung thimwa ipi koi wa number 1 na thang pia mail hi ten jong accusable now na chu ipi ham pu cultivation kani le ibolo kanjale ibolo chu na hichi hi holam kai tam ta ina ki sewa nga chu pathin thuni bu ta lo pi chu na pathin thuni bu ta lo bo aji chu sumlen mu na hi ja chu ami hoyong chu ki control yo lo ta chu pathin thuna bu lo ta chu ama wang hichi mi tam ta in holam kai ho anga chu na ker ngoi te itidana hitabanga hi lamwai ta bam ti mi tam ta na se chu ai wanga chu hichi hi ikiwai po na dungju yuwa chu henge ker ngoi ching ho yong chu responsible ani na ve achung chu na chu
he ho sa ki wai pu hi wa na gam nei pa cha ho sa pu chu ho sa pu na phela hi le izat adang izan ki se yong la ka na lo chu ho sa pu chun ka gam sunga chi ki bol thei pun te ti le koi ma cha thani di lo example a se ya ke ho ken hi a bol num tam tam da hello pi chu ai wang ka ho sa pu win gam sunga hitabong ka ni ki bol thei pun te ta kha cha ke chu ya hi tu ni chen ge ya hi ke ho gama he ka ni ki bol thei lo midang ho in village secretary pa he ke naw he chu ho sa pu hin zolin lang ka ni le hi bol thei ding ana zol no ma he le 2 lakh sana pi nge ti yong hi chu ahi wanga koni zat ase wanga chu khomin jong ka de lo ho sa pun jong hoi ta kha ji a chu tu ni chen gya ki bol lo chu ka ge la hi le kalung thima hi mi ko ma se son lo khana chu na pathin in tu ni chen ge ya ka ho even bit pe u jong hi hit tabong ka ni le ka bol lo ji wa jong he pathin lung si na chang da na jong ka ki ge da he aji chi pem te le ke experience le ka thil mu hi pi ham ka ni le bol ki ti hi epp to ki bol tha am ti uma hi chu ka ni agu a ha ji in zu tham kha do na nga ye tiu chu na ichiwa pa na chu pathin thu to ki tu lo pa ni ta chu na aji chu leviticus bung som chang ko na hui ve na hele zu hi han lang kham na the dang dang hi yong le don hi lovin chuti lo le na thi lo te te ding hi ati chu na fsc bunga chang som legi diven na hele na ho leng pi tu yin kham hi che chun sit naw me ti chu hit tabong kham na the ka ni ki bol ki ti pa hi di ta se ya pathin thu to ki tu lo chu zu hong ki do na pa na chu ki tu pen lo ta chu ani chanaki na ipium ki na mitia hele lo bu a innum ta ta hin sa ta ka ni nai hlo lai le khun ipi umma mitia achang se wa hi lo ni ten zo lo chu mun tin gam tin a nunga gol hang no pi upa sumlo a kun ki no chu sumlo ho chu ya gi wa bu neu cha khana cha thang changa gi u chu hichiwa ko na a result hung so chu ipi hamitia hele numei pasal zon than hoi na jong che akona chu hung do kita chu hichi hu le zon than hoi pa yong chu pathin thu to ki tu lo pathin do na chon si de ki ni chu na jo jo si ka ve na hele kin kem dunga jong ha ta ka si dunia hi kani na bolo he ni khat ting le kan thum kali ka nga hin bol na lai diu he kati chu na mi tam tan angai da wanga ka se hi tunia hi agui hlung ta chu ika ta wehla na ichi yong he pathin do nai chon sit naw khana kamu chu ai le mla ho minister ho iti kina helela ichen khom piu pathin hello non christian mla ho sanga corrupted hekin ho chu na service ket hol ta lag hi jan nen sai ding he ti su compulsory hi ji na ichi hi ke mata in kathil to khan hi chu na ya chu christian khat hiya ahi wanga very corrupted ki ta chu achu ti le ilam kai te ho ja lang chu gau sap chang thi hu chu na ichi yong chu idi lo naw khan hi chu chule government officer mahajon ale milin milaliti ho hin ipigel kinova mitil I society wa hi a thing ne ding a pha bolding a hoi hoya chon ding hichidinga chu holam kai ho kide hi chu a hi wangin la mla minister politician social leaders kiti ho officer ailul mahajon a ho chi ho hin inuk mai le ji jong ni kop the inuk mai le ju don the inuk mai le mi tha the am tia gel ki no chu ai le
kin ka sei nom sei le ke pasar khat kahin jini nei leng ni ki pa pi diu na ke boarding an de lo chu ita na hon na bol the hoi lai bible a ki sunam kon permission na pe hoi lai bible a provision ki mu ke pasar kai khat kahin ju don leng kilom na sa diu na ale ke boarding an de lo chu ita na hon na bol the na government ki vai po na hin department chom tam pio na medical department water supply department education department agriculture department ome hichiwa employee ho jo si sa bon sa government employee government servant kiti hi hibonga chu thagaw lama jong hi ina to now achum chi hi ahi wang pathin de ya iboluwa hile abon cha chu pathin na to su ke ya chu pasar ho se chu chon phadinga pathina de chu me po amawa ina to na mun si no wa pathin de ya I chon diu hi bible venai le nehemiah kitipai pasar jong hi po missionary jong hi po reverend jong hi po ai wa tunin hol thacha tam ta in nehemiah hin hu ki phajo lo hi chi ama hi government administrative officer khat bo hi na ahi wangin milhilunga en ngola tau su ko ham nehemiah hi milhilunga en ngola zat mi te dinga tau su daniel kitipa ale daniel kiti pasar ham holam kai ham ahi po ama wa babylon kham sunga su chang khat mai mai ai wa tuni na ma ho hin khu hi vena hele pasar tam ten ki phalo hi hichan ge ya chu mi hi thagaw mi hi the pathin na to the hi na ito na mun chi no wa hi pathin de ya to la bon sa pathin na to hi pathin na to kiti chu pasar reverend ho se ke ho hi department khana bun tong ka hi theme pu department ka hi win ake ho chu theme pu department ka hi wa kasu hilwa le pathin concession mo bo le ti na som lo hi na ibon sawa pathin na tong hi ina to na mun chi no wa hi ngai lu na le thuta amang sai to wa hi le abon cha chu pathin na to hi su ke hi ti pa hi kila the han lang hele na boy lo de ka ti chu ichi concept di lo ta khat jong hi ine yo yang chu pathin do ne he ka ti na ye chu ilung thim sung wa pathin pan na dinga sumla pai ki koi pathin pan na dinga kani ki koi pathin pan na dinga zu ki koi pathin pan na dinga hu le jon than hoi ki koi ichi ho chu Israel cha te sanga iphat na ipi uma na ye chun tu chungal hi keila adanin e miten ikigel di wa ka de chu pathin masanga dinga idi lo na jo si ki su di the na ding pathin ha bela ibel the na ding wa pathinin ichen khom piu me thi te hi e su di ding wa chung wa thutan dinga hin ko hetia kala hi na tua hi pathini belwa pathin toi ki ka ki su di wa pathin de ya hin khoi menwa pathin ha bela ibel diu hi idin mundi wa thil kho hi aji chu go ha ju lo wa hele in lim ki ngai cha the lo hi umbrella ki ngai cha lo hi go ha ju ting le in lim ki ngai cha na ibong nge ya chu ichi ha san na legen thi ni thu pau hi pathin berna ine wa hele mi wang pha hi di pathina ko na wa mang na ni ule kui wang silu di ho ma I wang si di hi ti chun positive ta in thil su pa hi iphat sum na ding oven thagaw lam min ha na in mang lew han ti hi ka sei no me he le pa 93 in ga khat ni win 17 in men tu chi tu chunga thil su ang hi iki tha dan te ho iki bol dan te ho hi bet na le
ki hay mil te lo de cho na ti chu hin ai le 93 la ya jong ikibon ho ki hay mil po ma le ti chi ho gya lo jing hin black day mango be ti chi black day mano hi kum si le man si le hin thu ki jing khu abang hin man da taw te ati cha lang abang hin man da te cha bang hin pibola ki man da man de pata man de ta he alang langa he kinil tun debate cho na le chi chunga he nang pi ngai da nan ne yam ki pa me ichi yong hi ke kapu net khat he I pije na mitile ke gel helwa black day imen pau hi as a Christian khan hi na in pathin thu takito po ti ke het dan la pom dan he ipia ka se hamitia hile bible hi vet le FSC bungli chang som thum le ni na hui vet na hele pathin in Christa Jesu ana ho na ngai dam bangun na ho jong khat la khat ki ngai damovit ati he actually Matthew bunga som le gup ivet ki na hele na hon mi su hil na ngai dam lo wa hele wa na na pawin na ho su hil ngai dam lo ding hi ati he achutia hele pathinin e ho hi ama masanga pakai kachon sitai tia itau ji wa ingai damu ham ahi pu amasanga chon phat ibol ji wa man ingai damu ham ahi pu ama wa chon sit na ji ama do wa thilai tawa aman condition behela I chon sit naw hi ata sa chunga pu athing le ge ya pu do ngai dam na buling sela edi som thum le thum ti vela thing pela thinia chu e na ngai dam sa wa tai hi chi ngai dam na pa chun na hon long midang ngai dam ati hi achutia hile black day hon imen pau hi di ta shading in ka ngai dami taw na ni khwa mending etia a hoi hoi na isiu hi ai wangin a main point hi pi hamitia hele ideyu le doyu hi pi hamitia in kote hau chun kabol khil ta ve nei ngai damun hin tiu han lang chule ki kicham le itiu he na chichu conditional forgiveness na ichi conditional forgiveness is chu unbiblical he na ya chu min ngai dam thum masanga chu Jesun alole pathinin e ho e ngai dam bangwa e hon zo email mate I ngai dam ding hi pathin bible e hil na o he chule phula akiti hi ke kin he ati kin na la hi na tunia e hon black day imen pau hi pathin pan na ding mona chu e ho pong kha hita vita ka ge la hi ya chu pathin pan na ding a chu e ho ipen lo na ding wa chu si black day hi ila da wa pathin minin ka ngai dam tai ti khadi phun da wa hela na pathin hi chiwa chun hung pangin tin pathin pi ne sen the di wa ti hi kata san he chule custom dola se yong le custom he mi wang ka hi pui ai wang ke het da na hi malai ipui pa teu khanga hi thisi o ma hele sa nit kiti an ke bol thipha hele sel nit kiti hi sel nit hi lang sa nit hi yong le ania hi ni khat bo only one day observe ki bol na akuma sa nit ki bol kiti I custom wa jong I culture wa jong aum po ye chun pathin thu dolai ve jong le adi po custom dola idi I vet jong la di po ka ti yeng he kewa ichi pathin minin ki ngai dam han la ki shuthing han lang hele ichung wa pathin lung thain tin ki pa zon te ti hi kin kata san la ka kinep na he ki pa me he pa la hoi ta idea ha da nan season pathin la cha khat hin in la se ho jang lumun aumin phata a izuya le nampi ki khial na ding nyong kam mu in ai le tu na chaina long ro heten tu chunga he phaila in ki su so je na le mi yong ki le lo na he kum som be ngai ta cho hoi ba na le ke chan ding ga ai sa ma le
sei đi ang lo he Ừ. ta bang khat chu hi ja chu ta le inu mai ho kirep ho bang Ừ. na po Ừ. na dan chu in ten ai le tu in langa nam mi ti ho ding in til kho na til kho na chom chan sei nang na he pa chu Ừ. china ni hin nei ta Ừ. Cái bao mày nó xây vòng in in năm mi te ho phai sunga in ki hal tha ho jong pu ne na omin mi hin khu ki subi jong pu ne na omin a hi di a ke kalung thim tong khawang chu inu mei ho rep ki bola chu wa ki thet hi chi pa wang hi ka sung lai gi la holin ka poyo pu ne adi di in anu apai ga ki hi sa hele na hitabang thu sa nga hi apinin na kipinda la kanup jing na chan ge thili thu pawang hi anathe jing ta sahi na chi ge la hi le hi chi holoi ka ngai da mi ti di wang su ha na a hi wangin ha the jing han lang hi jong le pakai krista nung ju hi win jesu e ho chon sin a ngai dam banga e hon jong email ma te ho chon sin na i ngai dam dingo number 1 na casino min ani chan na ki na galle tul facebook jong leo han pathin to ikika apau he ki su di na ne yu hete thagaw lam mit ha nan ne yu hete pathin bel na in ne leo han pathin lung chi tu ting ole pathinin ni khat le ikile do naw ni hu hin koi kit nan te sam number som thum cha ngai ve na hele alung han na phat chom khana ding hi ka na jan khat ka lai poi ki pa na jing hu hung wa pai ji tai ati na he yi chun tu ni ai thu gan the na pau hi khununga ikipa naw ni hu jing ni nu hung su kit ding he ti pa he kinep na nei pomin thu ha ta in pathin belu he ti hi zat mi te ho ko ma pakai mina katim na nom chi chu hi pa me he pa in langa nam mi ti ho zo se chu chung ithil to ho mini bol na ti ho pu na min hi jong le pastor pu in til khon ang nei ta in kin jong ka sei nom chu hian gali nei yo ve hen la thal tam pi ke nei tin mi tam pi ki jong le pathena pan lawa le izo thelo ding hi pathena la bo izo ding hi hi jan tauna hamangin mangu tin news ho ha sima sim sang ha tauna ha bula ti bul pu ding ti hi ka ti no men tu ai banga ki boi ta a ki gan thei ta ai banga news le boi pia ki taun no ki tam na la ji ti je tu chung hin pathian a ki bul pu tin pa sa pun sima bangin pathian kilam kai sa uti ti cha chaina kan se in he pa ki pa in na pa tam ta ni pi no ngam dam sen ke ang ka ki pa pathianin nai mong cha jing na okay thank you